knjiga pesama Pseudoton mlade autorke Jelene Blanuše ne prestaje da niže uspehe. Studentkinja doktorskih studija Filozofskog fakulteta u Beogradu dobitnice 55. Brankove nagrade. Interesantno je da je nagrađenu knjigu Pseudoton prošle godine objavio Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa. U saradnji sa opštinom Kikinda ta ustanova već 7 godina raspisuje konkurs za objavljivanje prvih knjiga mladih autora do 30 godina. O pesničkoj zvezdi u usponu koje je proslavila Kikindu ovako govori izdavač njene knjige. Ovo prva ovako ozbiljna, velika pesnička nagrada koja je došla ovde u našu sredinu i verujte, za sve nas je to veoma značajno. Značajno će biti za Jeleninu buduću književnu karijeru i za sve ono što će ona u budućnosti raditi, ali institucionalno je značajno jer se pokazuje da ti talenti koje je Kikinda godinama negovala, dakle, mi nismo izmislili toplu vodu. Kikinda to čini poslednjih 30-40 godina i to je tradicija. Znači, od festivala poezije mladi koji je nekada se održavao u Domu omladine preko svih ostalih stvari, dakle, Kikinda je imala taj imidž kao grad koji je voleo pisanu reč, koji je umeo da ceni pisce i kao grad koji zaista ima izuzetne pisce. Dakle, ovo je zaista, eto tako, jedna velika i lepa stvar. Šta još da kažem? Da kažem da je Jelena rođena 1987. godine, što vam sasvim dovoljno govori da je to zaista, kako da kažem, veliki uspeh. Vrlo je važno što se ovde u Kikindi prepoznaju mladi autori, što opština zajedno sa Banatskim kulturnim centrom podržava mlade u izdavanju svoje prve knjige. Kao što vidite, to može da krene nekim svojim tokom i da, što Radon kaže, knjiga zaživi svoj život. I zato je vrlo važan taj prvi korak za koji mladi trenutno danas u Srbiji nemaju mnogo šanse. U zemlji postoji svega 2-3 mesta na kom se izdaju prve knjige mladih autora i to su uglavnom sve ukupno možda ima nekih do 8 knjiga. To je znači ono što se danas finansira iz nekih fondova u našoj zemlji. I Banatski kulturni centar i naša opština su zapravo i prepoznati kao neko ko podržava mlade autore. Poznati su rezultati 7. konkursa za objavljivanje prvih knjiga koji je opština Kikinda finansijski podržala sa 120.000 dinara. Konkurs je trajao 24. marta do 1. jula, a o rezultatima je odlučivao žiri kojim predsedava novinar Dragan Batinić, a čine ga Radovan Vlahović, književnik i direktor Banatskog kulturnog centra i članica opštinskog veća Stanislava Drnjak. Moram vam reći da je po konkursu za 2015. godinu odluka donešena tako da 3 mlada autora budu nagrađena. Od njih je naš sugrađanin Marko Milošev prvi, on je 88. godište, za rukopis Velika Kikinda od 1918. do 1929. godine, to je istoriografska studija. Drugi je Zoran Tornjanski, on je takođe kikinđanin, rođen 1987. godine, za rukopis Zemlja u kojoj teče med i mleko. Ja dobio inspiraciju. I to je zaista lepo. I treće je Ivana Miljak, 86. godište, Budimpešta, nešto što smo se složili kao vrlo zanimljivo i retko, da tako kažem, jer o Bošku Tokinu je malo ko pisao. Ovde se radi o rukopisu Veliki planovi proze, Boško Tokin, gde je Ivana Miljak takođe priredila i pogovor. Ja zaista koristim priliku da pre svega čestitam svima onima koji su zadobili ovo poverenje i mogućnost da njihova knjiga bude štampana i promovisana na Međunarodnom 60. Beogradskom sajmu knjiga.